Fid-9 distrett li huwa kkunsidrat minn ħafna bħala fortizza nazzjonalista hemm ġlied u pika kbira bejn il-kandidati. Dan anke hekk kif f'dan id-distrett ħerġin l-avukati Jason Azzopardi u Joe Giglio. Irrappurtat dan il-Gazzetta Malta Today tal-Ħadd li qalet kif dawn se jingħaqdu mal-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo u d-Deputata Nazzjonalista Kristi De Bono. F'dan id-distrett li storikament dejjem intrebaħ mill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali telu 3 deputati tal-Partit Nazzjonalista. Canvassers qalu mal-Gazzetta Malta Today kif il-ġlieda għal voti bejn Azzopardi u Giglio ġabet iżjed firda fid-distrett. Ġie rrappurtat kif Jason Azzopardi ħireġ fuq dan id-distrett biex isalva ġildu fil-Parlament, hekk kif fir-4 distrett, id-distrett li joħroġ fuqu Azzopardi, hemm ħafna minn nazzjonalisti tal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Dan hekk kif is-sena l-oħra Jason Azzopardi kien minn ta' quddiem biex iqaċċat lil Delija minn kap nazzjonalista, b'dan intqal ukoll minn canvasser ta' Kristi De Bono. Il-Gazzetta Malta Today qalet kif il-canvassers ta' dawn il-kandidati kellhom iżidu l-attivitajiet. Intqal ukoll kif Kristi De Bono żidet sew iż-żjarat fid-djar dan anke minħabba li qed tibża' li titlef posta fil-Parlament wara li ħadditha kontra l-eks kap Adrian Delija. Iżda l-akbar ġlieda f'dan id-distrett hija bejn Jason Azzopardi u Joe Giglio. Intqal kif din il-ġlieda bejn iż-żewġ avukati ilha għaddejja żmien, hekk kif meta Azzopardi kien Shadow Minister tal-Ġustizzja irrifjuta milli jaħdem ma' Joe Giglio.